Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigibajanye. Reka twongere tubasuze inshuti bakunzi ba Ariyo Yacu TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda amugubwa neza. Twizera ko iki gitondo gikomeza kugenda kibabera icyumugisha, kandi twizera ko turacyari mu ntangiriro z'icyumweru. Twizera ko mumeze neza kabisa, akazi muri gukomeza kugenda amugakora neza cyane. Kuri uyu munsi rero turaza kugaruka ku makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Turaza kureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa, cyane cyane turibanda ku matransferi iyo hanze y'u Rwanda. Twakomeje kugenda tubararikira ko ikipe ya Rayon Sport izatangira kugenda ishaka abakinnyi, by'umwihariko abakina hanze y'u Rwanda. Tuzakomeza kugenda tubagezaho ayo matransferi ukameze. Kuri mu ikipe ya Rayon Sport ikaba iri kugenda ishaka abakinnyi bagiye batandukanye, harimo umwataka ndetse n'undi mugabo usatira uca ku ruhande rw'ibumoso. Turaza kureba n'ibindi bikomeza kugenda bivuga kuri Majari wa Aruna Musa, umukinnyi ufite amasezerano y'umwaka mu ikipe ya Rayon Sport, ariko ekipe ya Rayon Sport ikabaciye amarenga ko igomba gushaka abandi bakinnyi bakina ku mwanya wa Majari wa. Ni byinshi tubikomeza kugenda tuganira, ariko kandi ntago ari byo gusa. Reka tubanze duce mu bitekerezo by'abakunzi ba Ariyo Yacu TV babakomeje kugenda batanga. Uwitwa Mugiraneza Joyeuse ati kandi numva muvuga ngo Fideli iwanyu. Ahangaha yari gukomeza kugenda agaruka ku byo twakomeje kugenda tugarukaho, cyane cyane tugaruka kuri Rudasingwa Prince, umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ufite ikibazo cy'imvune. Umwana wagiye kwivuza bakamuca agera kuri miliyoni 4,500. Uyu mukinnyi rero akaba akomeza kugenda rwose avuga ko ikipe ya Sport nta kintu iramufasha, ndetse ko umuryango we ari ukomeza kugenda ubigiramo uruhare kugira ngo uyu mwana abe yavuzwa. Nubwo ataratangira kuvuzwa, umuryango we ugikomeza kugenda wegeranya ayo mafaranga kugira ngo barebe uburyo uyu musore yavuzwa. Ntabwo ari ibyo gusa, undi wakomeje kugenda atanga igitekerezo bamwita Jean Pierre ati ntabwo dukeneye abakinnyi birukanywe ahandi, abayobozi batubabarire rwose, abo basaza ntitubashaka rwose. Undi yitwa uyu nguyu akaba akomeza kugenda avuga ku bakinnyi bagiye batandukanye barimo Savio Nshuti Dominique wakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'umusore kwitonda Alebaka. Uyu nguyu rero akaba ari byo akomeza kugenda avuga ati abakinnyi birukanwe ahandi rwose ntabwo tubakeneye. Kandi ku munsi w'ejo perezida w'ikipe ya Rayon Sport yavuze ko uwitwa Muhajiri Hakizimana ndetse n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu yuko abo atari abakinnyi ekipe ya Rayon Sport ikeneye, atari n'abakinnyi ekipe ya Rayon Sport izigera igirana ibiganiro nabo, nk'uko uyu yakomeje kugenda abitangaza. Akaba ari perezida w'ekipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu wakomeje kugenda agaruka kuri byinshi, wakomeje kugenda avuga byinshi ku munsi w'ejo, aho yakomeje kugenda agaruka no ku kintu cyitwa recruitment zakozwe mu ikipe ya Rayon Sport. Avuga ko uwitwa Namenye Patrick nta ruhare yigeze abigiramo, kahubwo uwitwa Muhammad Wade ndetse n'umutoza Yamel Zerfan ko aribo baba barakoze amabara, dore ko ngo uwitwa uyu Namenye Patrick we ibingibi bitamurebaga. Akaba ariyo mpamvu rero aba bagabo ngo bakomeje kugenda bazana abakinnyi b'imfube, nk'uko yakomeje kugenda abitangariza itangazamakuru ku munsi w'ejo. Uwitwa Demokarasi Jean Pierre ati ngo Savio abantu polisi irabirukana ngo baje muri Rayon kweri, ariko aka gahinda tuzagashira ryari koko. Yakomeza kugenda agaruka ku nkuru yakomeje kugenda ivugwa yuko uwitwa Savio Nshuti Dominique yaba ari umwe mu bakinnyi bari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero uwitwa Demokarasi Jean Pierre ati rwose ati Savio ntago ari umukinnyi wo kuza mu ikipe ya Sport by'umwihariko, ariko kandi umukinnyi wirukanywe mu ikipe ya APR ya polisi, ati ntakwiye kubona umwanya mu ikipe ya Sport. Ariko amakuru ni uko Savio Dominique Nshuti yarasoje amasezerano mu ikipe ya polisi, bashaka kugira ngo bamumanurire umushahara ndetse na recruitment yari yarahawe nayo bayigabanye. Uwitwa Savio Nshuti arababwira ati muzabaze, ntabwo ibyo ngibyo byakunda. Bikavugwa ko hari amakipe agiye atandukanye akomeje kugenda amushaka, harimo n'amakipe yo mu cyiciro cya kabiri muri South Africa. Uwitwa Tuyishime Samuel ati muraho neza, ni Samuel muri DRC cyangwa se muri Congo. Ati ese koko Rayon ntizasohoka? Mana we, uyu niko akomeza kugenda baza. Rayon Sport ntabwo izasohoka,
ntabwo izasohoka. Undi yitwa Yuza akomeza kugenda avuga ngo ngahoda ngo stade ngo izuzura, akomeza kugenda yibaza niba stade ishobora kuzuzura igihe ikipe ya Rayon Sport yabikomeza kugenda igura abakinnyi n'ubwo ngubwo ngo baba basezerewe ahandi. Yakomeje kugenda avuga ati igikombe nuko cyumva mu matangazo, akomeza kugenda kandi avuga ati icyakora tugeze kure, tugeze aho dutoragura abo abakeba bajugunye ngo harya turashaka igikombe nzaba ndebara. Ngo akaba yitwa Yuza witwa Kayisire Maurice ati urwishe yanka ruracyayirimo ngo Savio. Nabakomeje kugenda bagaruka ku kiganiro twakoze tugaruka ku makuru akomeza kugenda avugwa yuko uwitwa Savio Nshuti Dominique yaba ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Witwa uyu nguyu ati ni Aphrodis Kibeho, turabakurikiye mutubwire kuri transferi ya Gilbert muri Rayon Sport. Witwa Gilbert oya na Gilbert uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Uwitwa Gerard Uwimana ati ndabakunda cyane Kayisire, nawe igitekerezo cya twakibonye ati reyo ibyo nibyo bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo. Reka rero tugaruke mu kiganiro cyacu nyirizina turebera hamwe amakuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. kandi nizeye Imana nzakarema gakumba. Amakuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, reka tuyahere ku witwa Majaliwa Aruna Musa. Uyu akaba ari umukinnyi w'umukongomani ariko ufite ubwene gihugu bw'abarundi. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi wasinye imyaka igera kuri 2 mu ikipe ya Rayon Sport, asinya umwaka ushize. Akaba ari umukinnyi ukomeje kugenda akina imikino mike muri ikipe ya Rayon Sport kubera ikibazo cy'imvune uyu musore yaje kugira. Uyu musore rero akigira ikibazo cy'imvune niho navuga ko hatangiye kugenda haziramo ibibazo, nubwo benshi bemeza ko iyi mvune uyu musore yagiye mu gihugu cy'u Burundi mu ikipe y'igihugu agaruka avuga ko yagize imvune, ariko kandi ikipe ya Rayon Sport bakavuga ko cyane cyane binyuze ku baganga bakavuga ko iby'iyo mvune batari kubibona neza. Uyu musore rero yaje gusaba ikipe ya Rayon Sport ko ajya kwivuriza mu gihugu cy'u Burundi, ikipe yaje kumureka ajya mu gihugu cy'u Burundi. Uyu musore ageze mu gihugu cy'u Burundi, ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda imutumaho inshuro nyinshi bubwira ko yagaruka, akomeza kugenda babwira ko atarakira, yumva ataramera neza. Aho uyu musore yaje kugarukira mu ikipe ya Rayon Sport rero yani cyane bw'ikipe ya Rayon Sport bamubwiraga ko niba yumva adashaka kuza muri ikipe ya Rayon Sport akwiye kwandika ibaruwa imenyesha ikipe ya Rayon Sport yuko uyu musore atari kiri umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport cyase atagishaka gukina muri ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore Majaliwa byaje kurangira aje i Kigali. Ageze i Kigali uyu musore yaje gutangariza itangazamakuru ko ikipe ya Rayon Sport yamuhemukiye ndetse ko yamutereranye cyane, ko uyu musore yaje kuvunika ikipe ya Rayon Sport aho kugira ngo imube hafi binyuze ku buyobozi bwayo kugira ngo bakomeze kugenda bareba uburyo uyu musore yakira, ahubwo bakomeza kugenda bamuteza abafana bavuga yuko uyu musore nta kibazo cy'imvune yigeze agira, ko ahubwo uyu musore adashaka gukinira ikipe ya Rayon Sport, ko baba barakandagiye amakuru ko hari andi makipe hano mu Rwanda akomeje kugenda amushaka, ndetse ko hari na bamwe mu bantu hano mu Rwanda bakomeje kugenda bamugumura nkuko byakomeje kugenda bigarukaho cyane mu itangazamakuru. Ku munsi w'ejo perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu yakomeje kugenda avuga ko uyu musore Majaliwa Aruna Musa ko yaba ari umwe mu basore badafite ubushake bwo gukinira ikipe ya Rayon Sport. Akomeza kugenda cyane cyane abigarukaho avuga ati rero uyu nguyu ntazabashuke, ati cyangwa se ntimuzamwizere, uyu nguyu ntago asa nkaho tumufite, ni umukinnyi ufite contract y'ikipe ya Rayon Sport, ariko ni umukinnyi tutizera yuko azadukinira nkuko tubishaka, ku buryo rero biramutse bishobotse ikipe ya Rayon Sport yashaka undi mukinnyi ukina ku mwanya wa Majaliwa Aruna Musa. Ibyo ngibyo akaba ari byakomeje kugenda bitangazwa na perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu. Bantu b'imahanga n'ab'iki gisata cyose,
uwo akaba ari Leo ati bantu b'imahanga n'abiki gisata cyose ati benshi muri mwe Rayon niyo nshuti ati kandi ku byatura kwanyu bidutera ishema mu byaturemo kora subscribe ariko kandi mwibuka no gukora ku kasogera kugira ngo uko dusiye ikiganiro mujye mubasha guhita mugikurikirana mu bambere. Reka tugaruke ku matransfer komeza kugenda avugwa mu ikipe ya Sport kuri ubu biravuga ko ikipe ya Sport yabageze mu ikipe bita Zesco United akaba ari ikipe yo mu gihugu cya Zambia. Iyi ngiyi ikaba ifite umwataka w'umunyakenya witwa Jesse Wele. Uyu Jesse Wele akaba ari umukinnyi binavuga ko ikipe ya Sport ngo yaba yarigeze gushaka mu myaka yatambutse muri 2022 aho ikipe ya Sport igatuburirwa aho kugira ngo bazanirwe Jesse Wele bakazanirwa uwitwa Paul Wele. Tumuhawe ni mani raki. Uyu Jesse Wele akaba ari umwataka navuga ko numwe mu bataka beza bari mu gihugu cya Zambia. Akaba ari umwataka nyine usanzwe akinira ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars. Kuri ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sport ngo ikaba yatangiye ibiganiro bishobora gukura uyu musore mu gihugu cya Zambia dore ko amasezerano uyu Jesse Wele yarafite mu ikipe ya Zesco United ngo yaba yararangiye ku buryo rero uyu Jesse Wele ngo ashobora guhita yisanga muri ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari umwe mu bataka ekipe ya Rayon Sport itangiye kugenda iganiriza. Ye bafana bakunzi mwibuka ya mateka. Uwo ni rero ati bafana bakunzi mwibuke aya mateka Nyabugogo Nyanza byari ibirori. Nahoze mbona abantu kabisa bakomeza kugenda babigarukaho cyane avuga ati ariko se abantu b'Inyanza bimeze gute? Avuga ati abantu b'Inyanza ko twabahaye ikipe ikaza ku manywa y'ihangu ati iyi kipe yagarutse Kigali gute? Abantu bavuga bati kabisa abanyanyanza n'abakomeza kugira bavuga ati ikipe uburyo yagarutse Kigali abajya Kigali nimwe mwabigezemo uruhare ati kuko n'abatetsi bari batetse bazinga abasore barongera batahe ariko tugiye kumva twumva ngo abasore bigomeye mu murwa. Ya nibyo abantu bakomeza kugenda baganira batebya nyine bavuga bati kabisa ekipe ya Rayon Sport. Gusa nyine ekipe ya Rayon Sport navuga ko Inyanza nimwe mu makipe yahabaye neza kandi ikomeza kugenda ikora amateka. Reka tuve kuri Jesse Wele tugaruke ku musore bita Rogers Mugisha. Uyu nguyu akaba ari umusore w'umugande, akaba ari umusore umwaka washize na 2023. Uyu musore yakina ikipe ya Under 20 y'Abagande ndetse uyu musore yaje mu ikipe ya Under 20 mu igikombe cyabereye mu Misiri cya Afrika. Ahangaha rero uyu musore yaje mu ikipe y'abakinnyi 11 bitwaye neza muri iri rushanwa ry'abatarengeje imyaka 20. Uyu musore kuri ubu ngubu rero uyu Rogers Mugisha uyu akaba ari umusore wakina ikipe ya Gor Mahia. Kuri ubu ngubu rero akaba ari umusore uri free agent, akaba ari umusore ikipe ya Sport yatangiye kugenda itekerezaho. Akaba ari umusore usatira aca ku ruhande rw'ibumoso, akaba akinisha akaguru k'ibumoso, bamwita Rogers Mugisha. Akaba ari n'umukinnyi usanzwe ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Abagande Uganda Cranes. Uyu mukinnyi rero uyu Rogers Mugisha uretse ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda imushaka, hari n'andi makipe yo hanze ya Kenya akomeza kugenda amwifuza. Akaba ari umukinnyi rero ukiri muto abantu benshi bemeza ko afite impano idasanzwe. Ahangaha rero ikipe ya Rayon Sport bikaba bivuga ko yaba yaratangiye ibiganiro bishobora gukura Rogers Mugisha ahangaha mu gihugu cya Kenya bamuzana mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yuko muri ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bamwe bagiye batandukanye bari navuga ko bari bafite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport yagiye arangira. Harimo abasore basatira cyane cyane ariko baca ku mpande abitwa ba Tuyisenge Arsene, uyu amasezerano akaba yararangiye. Abitwa Yusef Lab amasezerano yararangiye. Abitwa abakinnyi bagiye batandukanye basatira benshi baca ku mpande. Rayon Sport ikaba nta mukinnyi avuga ko isigaranye usatira uca ku mpande. Akaba ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibone abo bakunze kwita bamababa cyangwa se umuwinga bashobora kuzafasha iyi kipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Umufana w'umwaka rwa rutabura.
yangayo rero amakuru bakomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Ubwo kuri wakoze subscribe ukibuka no gukora kukazogera, reka tukubwire ko nandi makuru ari bukomeze kugenda akugeraho mu masaha ari imbere. Reka dukomeze kugenda tubashimira mwe mukomeze kugenda mutanga ibitekerezo muciye muri comment, ariko kandi ushaka no gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kutwandikira kuri WhatsApp unyuze kuri 0788466591. Iyi ni Rayon Yacu TV, nge mba ndi Modric, amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Ciao ciao. twibire mu birere